ke mo putsitse last time wa a nketsa so samfa di attitude ha bona batho nketsa drama wa itse keng o mfa attitude engwe le ko strateng hona motho sa tsebeng the way ile ntshekate kana ko everybody wa re tseba re dichomi awuzofika la uzoba ngumsindo la emagcekena la yes sikuthi ungazofika uzoba ngumsindo khuluma kahle kana le chomi yaka khuluma kahle khulume kahle makathini okay sisi ngicela ukubuza wena bampontse snap ba re wena o robala ko msebetsing ban suspend snap se ne ke ipotsa gore ke mang anti kwena Thando ungazolela emsebenzini kanjani engazolala emsebenzini wena ungalela emsebenzini uzelela ukuzosebenza noma uzela ukuzolala kanti chomi yajwa ngathi bo ke mtswetsi asanka o jotsa ngwana ka ngoba tsipsi Thando I have a friend ne nna le chomi ya ka since re le dichomi for a longest time so ne ke sebetsa chomi ya ke sa sebetse ba batle batho msebetsing wa bona ke ra mane re ke plake chomi ya ka ke mplake Spani ha ke mplake hardly a month so that day ke ntse mistake nyana eo yo reng I was tired ka reng itse nap nyana at work ke lo bona ke re ke ipatile gele ke yo anka snap alo fa manager snap I picture yakho ukuthi ulele hona sheso re bua so nna ke sa sebetsa ke suspended e bile ngisaba mtshotsa ka di dismissal yena o setse wa sebetsa Molweni manje sibulisela lapho kuninonke emakhaya elami igama ningu LAVAWS Prince Lover sinkumkani abandaziyo banibiza ngo Mr Nzokulayita mshanami well guys namhlanje sibhalele ngosisi lana usisi uthi inhliziyo yakho nje ebhlungu ngesenzo sayenzakala ucela ukuthi iJozi Bioscope ingenelele ngoba kuyamoshakala sathi sisi ungawari thina singabomabiza sabelela usibiza khona sisheshe sifike mntasekhaya unjani sisi wami ngiyaphila njani lovers ngiyaphila nama mama ngiyazi ukuthi besike sakhuluma kancinci efonini the time sizofika la kwakho ne kodwa bengicela ngoba khona ama viewers abantu abasibhekelele la ku Jozi Bioscope bengicela ukuthi usise introduce ukuthi igama ubani kwake wayesibhalele namhlanje la eshowini okay dumelang kaofela lebitso la ka ke Matshidiso ne lovers ke dingoletse because yo pelo ka e bohlokohle I have a friend ne nna le chomi ya ka since re le dichomi for a longest time so ne ke sebetsa chomi ya ke sa sebetse recently ke na le ngwana ka na le 4 months so 4 months yes ngwana ka na le 4 months so how batho mokele ba batle batho msebetsing wa bona ke ra mane re ke plake chomi ya ka ke mplake Spani ha ke mplake hardly a month okay nna ngwana ko mnyane lovers I was fatigued since busuku ofela ngwana online whatsoever so that day ke ntse mistake nyana eo yo reng I was tired ka reng itse nap nyana at work ke lo bona ke re ke ipatile gele ke yo anka snap alo fa manager snap I picture yakho ukuthi ulele hona sheso re bua so nna ke sa sebetsa ke suspended e bile ngisaba mtshotsa ka di dismissal yena o setse wa sebetsa nna ke yo ke dutse fatshe ke le nnom ke ntse msebetsing hardly a month ale msebetsing sa ntebedisitse ka msebetsi hayi wena siswami uthi lo sisilona umthathe njengomngane wamfaka emsebenzini ngoba esokole shem naye and ispace isikhona uyayibona ube ngayazi yena ukuthi wena unomntana omncinci uyayazi wathi bakichomi yaka lava swathi bo re ke mtswetsi as we speak ngumntana like ha re yo sharp le kontlung wathi bo re le ntate wa ngwana nje ke ya bayizise I'm a single parent as we speak I'm so sorry wang understand so kimo lovers manje uthini yena umuntu omdala siswami yazi kodwa bangane gore ke lengole so lovers like zama ho bua le yena like as a friend ke batla ho buka ntwe matsatsi ya samfa le attitude engwe nka ga ke e so ka ba chomi yaka so ke batla mo comforta ke mbotse gore ke eng ke mentseng so hore like angetse so Hawu so unesiswa muyasho ukuthi uke wamconfront and vele uyaqhubeka ukunikeza iattitude uthini lesithomboni ukuze sibone uwazi ukuthi vele uyena osinikeza imanager iyakuxelela igama lomuntu no obviously manager ha ya ntshwetsa but like di colleagues tsa rona tse ding ke tsona tse find out dileng hore hantle ke girl ke Thando ba suspend for how long mamake hona ke na le 3 weeks ke le nthong ba itse ba tlo mfounela but as we speak a ke sa bona hore ke tlo khutlela ko company e se le dismissal banka se suspend for nako ekana no ayisizozama konke kusemandleni wena sisuthi masisuka lana masiceda kubuza umngane ukuthi ngicela uze ngapha mama ungalenyazwa imoto siyobuza before siyobuza after sibuza umngane wakho ukuthi wayezoyenza isenze sibi kangaka because yena udeserve ukuthi simconfront vele mama please maybe utla ntshwetsa hore ke eng ekana alonsitsa nyona ke le mtswetsi lovers ke na le ngwana monyane so hi maybe ha re nka mconfront lovers o tla ntshwetsa go bothata ba hiking
No sisami ngiyaxolisa manje ukuvalwa kona mama kodwa sokwenza konke okusemandleni nathi ukuthi siyokuxolisela lapha emsebenzini mase sithethe naye because sobe sinale clip yonke yabo yale whole process ngoba siyenza lento senzela ukuthi at least nabo bezo understand ukuthi nathi siye sangenelela sijozi bioscope kuyo yonke lento yabona. I hope so lava. Yeah. Yonke awunida umsebenzi wakhe. Because you are inga wena mama akhe. So in this meantime siswami usurvive kanjani ngoba uyasho ukuthi umntana ngoba ngiyazi kumele ufune ibisi and it grant is like 5 ke grant ke yaphanda moka si di little tenders ke di tholang ke zama wa tsebo job hunting these days nje awuthole umsebenzi awuna mo ke sa applyang. And wena uhlala nobani mama sengisho manje sengisho in terms of ya rent okanye usekhaya? Currently ke dula ko jareteng ka se gone renta ke na shelter rent ke gotletse ko jareteng ke dula ha bo nkgono waka. Uhlala nogogo. Okay. So understand the situation hayo monate shem. No kodwa abangani sithwami and umuntu uthi uyamnceda wena ngenhliziyo enhle kanti awazi ukuthi inyoka yona ezobuye futhi ibuyizo lantuka wena yabo. No sokwenza konke okusemandleni nasiswami ukuthi sikuncede kuyo le situation obhekane nayo. Angiyazi Mr Jones lento ngiyaqala nokuyibona ukuthi manje andiziyenzeka lezi zinto into engixakayo ukuthi uthola ukuthi umuntu umfaka emsebenzini ngoba uyamcabangela ukuthi ngumngane wami and ngiyayazi situation uyabona ukuthi kukanjani ekhaya kuyena ophila ngakhona umuntu ebuye ezokuxoshisa kwalo muntu omfaka emsebenzini uyayibona ukuthi mina ngibona ngazathi kwasekucane bebangasiba ngani abevela ngamthandi so ilabantu abancela igazi yabona imbungule encela igazi kodwa sisi ngalendlela okungakhona angaphela manje yabona utshani mabushile akekho umuntu ohlala phezukwabo kodwa bokwazi ukuthi noma ungawa namhlanje kusasa uzophinda uvuke mhla kubuya imvula utshani ububa green babuya abantu bahlale phezukwabo so no sisi njengoba sithi sizokhuluma naye lo sisi sihambe siyokwazi ukuthi simxolisele emsebenzini ungawari siswami into zakho zolunga kodwa ufuna ufunda into eyi1 ukuthi never trust anyone ngoba yabo uma uthembe yabona umuntu incwadi engafundeka so lava say inzima yathanda ukuba nenxaki so siswami wena ngoba uthi usibhalele ndisifikile ufuna ukuthi masifika lapha sithini kuyena usisi ngifuna ukumconfronta ngimbuza ukuthi like kimuyenze ini sesikanakana wang understand or why uyetsa ntwe jwalo because like nna le yena ne re se competition ne re sebetsa kaofela ke monkile as my friend ke tseba gore ra sokola kaofela mo locationing wang understand so bothata ke eng gore o rata bona nna ke sokola so ke batla umconfronta ke mbutse gore bothata ke eng maybe yena maybe utla ntshotsa story se different no akho kuda ngithi kona la sihule ke mole mo defense nse black no sisibonga nje ukuthi amfakelanga ipoison aze ngcono uyabona umphefumulo usindo bangana abayikho nje right bakhona bona ba right mina no lava sisibangani solo si right sisebenza sonke asinankinga but ke ngathemba umuntu umfunda my lord asiye lapho siyayibona le ndaba Mr G hayi asambeni siyayibona wena siswami kodwa ngiyabonga wena siswami ngoba abantu abafana nawe wena mama abafiwe emhlabeni uyakubona these days isiphila emhlabeni whereby ungaphila nomuntu eyazi umngane wakho kakuhle ukuthi awusebenzi eyazi kakuhle ukuthi you are job hunting and emsebenzini ufumanise ukuthi bafuna abantu that are more than 50 siphila kulomhlaba ukuthi amangani bethu they can't even share ama opportunities the only thing that they can share ukuthi bethi intwana yami zwakala siyaphuza namhlanje kwabo banibani or khona iparty kwabo banibani so yiko ngisho kuwena sisiwami ngithi I'm sure sisterhood is proud of you yangithola ngalento yenzile ukuthi nawe umcabangela ukuthi mngane uyayidinga na ukuthi ube nento ezosisikati lapha eziko yabona yena usisi une family uhlala kubo la kukubo lana unobhuti wakhe omncane naye unomntwana omncane so vele bengithi kuyazini sivusane as amantombazana yabona like singahluphi hayi ukuthi umngane wami ahlupheke ngiyambona every day uyakhala choma nginasinkwa chomi awuna 10 rand awuna ini mari ngikhona ezumngane wakhe bafuna abantu emsebenzini ngathi hayi ngena chomi ngiplakile hayi ubhayizisa mina manje andicabanga uvela usuzoluma lesandla lesesisona esikuzisela ukudla etafuleni no kodwa ikhohlakala wena sisomdala konke lokho kwenze kimo khohlala khona la and west part wena sisamenye into ngoba sowuthashe nalendaba ukuthi uhlala kubo west part is not like yena uxakeke ngalendlela ukuthi mhlawumbe and ayikho nento bezoyibenefita kuyo yonke lento ukuthi kuxoshise emsebenzini hana le promotion ayithothi ngonambo montimedicine yake kuntimedicine hana le promotion no ngiyaxolisa usisi athemba iJospice kodwa uthi ezomsizanga yena azilwele la uyayibona khona kunenja nenja hayi mari bofini ayikhathasa
angazi bese sogcina sesidila naye. Gogo. Hey. Ehlisi govule. Ngibaba shamsha. Gogo. Oh. Sabona sisi. Njani mama? Siyaphila ngesonka. Kuyaphileka sisomdala. Siyaphila njani? Ngiyaphila. Ngiyaxolisa mama ukuthi sesizoma wena sisi sime eminyango kwakho kanjeni uyabona. Igama lami nguLavasi from Jersey Pescope, Mr Jones lo. Sihamba ne-team la ne-crew. Uyabona siyaxolisa nje ukuthi ubone sesikuzela ngamakhamera kanje. Thina silohlelo linceda abantu emphakathini yabo. So mangabe kunenkinga ekhona baye besibize thina ngoba usibona silana namhlanje ngoba ngathi kunenkinga ekhona wena mama yabo. Yebo usisa ngithi uyamazi. Ngiyamazi. Umazi ngayiphi indlela? Bengisebenza naye baba. Sorry. Bengisebenza naye baba. Bewusebenza naye? Bengisebenza naye. Nawe uselithomiyaka, nosithomiyaka Thando. Bengisebenza nawe. Kwathini? Okay, bewusebenza naye kwathini wena mama? Waxoshwa emsebenzini ususpendiwe. Ngaxoshwa emsebenzini. Unkile snepe komsebenzini wasifameni nje ya rona wena nthungene Thando. Why mara nawe mama uzoyenza into Thando nelithomiyaka, nolithomiyaka ha o re bese sebenza so nosithomiyaka. Ke nna o plakile komsebenzini Thando. O sebetse ube so wena wa decide ngixoshisa komsebenzini. And why uthi besisebenza sonke awusho ukuthi ngumngani wami kanti bengazomngani wakho sisi? Bathungu. Yes bekumngani wami manje akusasongani. Until engasebenzi akasengumngani wakho ngoba akasasebenzi. Ake sana because nane ke mputsitse last time wa a nketsa so samfa di attitude ha bona batho nketsa drama we itse ke ngomfa attitude engwe le ko strateng hona motho sa tsebeng the way ile ntshekate kana ko everybody wa re tseba re dichomi. Mamelala sisi awuzofika la uzoba ngumsindo la emagcekena la. Yes sisi Mamelala ungazofika uzoba ngumsindo khuluma kahle. Kanole chomi yaka khuluma kahle. Khulume kahle makathini. Okay sisi ngicela ukubuza wena ngoba uthi uyasebenza manje ufaka ubani lapha emsebenzini? Ngifaka uye emsebenzini baba. Jana ngawu chomi yaka o reng nka unka fela ka o kenya emsebenzini ke sa o tsebi nokutsebella kae nokutsebella kae Thando ngoba uthi uxoshelwe wena emsebenzini? Angimazi baba ukuthi uxoshelweni. Ngeke uhlala ungazi. Angimazi ukuthi uxoshelweni. Mama uyazi kahle. Unkile snap bantsheditse ko company nge anke re hona le batho ba bantse ke bua le bona bantsheditse wena ko wena o iseng snap sa ka ko manager nna ha ke ya ko hearing bantsheditse ba mpontse snap ba re wena o robala ko msebetsing ban suspend snap so ne ke ipotsa go ke mang anti ko wena Thando nakhona wena sisungazolela emsebenzini kanjani? Engazolala emsebenzini wena. Ungalala emsebenzini uzelela ukuzosebenza noma uzela ukuzolala. Kanti uchomiya jwa ngawuthi bo ke mtswetsi asanka o jotsa ngwana ka ngoba tsi Thando. Wait umsebenzini phina futhi wena sisomtela uthi yimo awungicacisele la kunento engayi understand usisi ngoba bengumngani wakho awazi ukuthi unengane. Ngiyazi ukuthi unengane. How many months? Uthe una 3 months. Uthe wena umazi? Angimazi. Awukazi umbone wena and zange wambona the time pregnant. Ngeke ngambona ukuthi upregnant and ngesicalculator kwakho ukuthi sekatetile ucabanga ukuthi lengane inangaki manje? Ngicabanga ukuthi mhlawumbe nabo ma 3 months. Ichomiya ka likade nalideni lika baby shower. Beka khona. Nalideni ka baby shower. Mara Thando yini kanti? Ngathi ba hantle ngwana ka hore hona tshego yetsa 4 months. Wazi bo o ntebeditse msebetsing ke le motswetsi yini Thando why ukhohlakale ngalendlela? No angikhohlakalanga baba mo uye emsebenzini uyela ukuyosebenzela abantwana bakho awuyela ngiyolala. Bengabakuthuma ukuthi ushute. Okay usondela ngapha suka lapha umnyango siswami ngihlonipha nje umnyango wakho lento yenze ukukhohlakala siswami ikubonisa ubusathani kahle umngani wakho lo. So uthi wena ngoba awunayo ingane wena? Cha nginayo. Awunayo ingane? Isuka izozisilumele nje ngicela size ngapha iyaluma le nje yakini. Uyenzele thina ne? Uyenzele thina ukuthi uyenzele ukuthi ngoba uyazi ukuthi uhlele wenza izinto ezifana nalezi. Untekile Arineli. No ozala. Awu kama nontibelisa emsebenzini ngona sonisha kosa lemngani waka. Angisasongana kusisi. Mamela la. Shemgeli. Hawu kuyavuma. Mara Thando uyabona ukuthi ufila jwang he nna ke location ngwana wasebenza nnaki usukubanga umsindo. Ubanga umsindo. Utsa ke abutsa wena ufila jwang ona nje. Nna ke sa khona supporta wa ka ngwala. Ke mtswetsi and you tsiba hatle situation ya ka from the start. Ufila jwang ona nje. He nna ke location. Awutshele mina wena unayo ingane? Cha baba nginayo ingane. Awunayo ingane. Awunayo ifamily mhlambe ke yaba nomntana omncinci la ekhaya. Awukazi ubone nje makuthi newborn baby nabo 3 months iba kanjani? Ngiyakwazi. Uyazi ukuthi ayilalisana ngithi ikhala ubusuku bonke. And wena njengomuntu osazoba nengane nawe and usazofuna ukuqhubeka usebenze
ucabanga ukuthi le situation eyenzakala kusisi beyenzeka ngamxwayisa lo sisi ngathi kuye ngamxwayisa eximani ngwanyana okay mo jwetsa ke re chomi a ka robala witsi today a mbona le mahlong a re yo chomi ke a bona le mahlong a red kana go ga tsuwa re msebetsing ngwana ka 4 kwana robalang nna ka 5 tshwantse be ke tswa ko montlung so obviously a ka robala o tseba hantle lovers everything since le chomi ya ka le di baby shower ka ngathi kuye makayicashineni ngimtshelile ngathi makacashini ngike khola bukai ngikhola bukai uzokwazi ukuthi imncedise ngomntwana azofika emsebenzini azolala le salary le mina nabelungu ukuthi umshutha cha ngithuma manje uyabona wena ufaka yena fela bupilo empilo kusasa bona le pilo empiso Thando una le pilo empikeni uthi wena ecashineni le mali enisebenzayo lapha angazi ukuthi nihola malini but kule mali ucabanga ukuthi sisomdala engakwazi ukuthi ekwazi ukuthenga amaphambazi ethenga ibisi ngoba ibisi uyalazi ukuthi le imali imntana sekhaya uyazi ukuthi amaphambazi ayimali imntana sekhaya uyazi ukuthi umdoko umntana ipurity zonke lezi zinto uyazazi ukuthi ziyimalini so kulomkholo lona ucabanga ukuthi lo mkholo enosebenzelayo engakwazi ukuthi eyiphilise yena ephilise ingane ephilise yenze yonke nene ama family member waye bengangathatha uhlanganapho wena sisomdala ama family member ngithi ukhathele aka unguthanda igama lakho unalo uthando wena unalo uthando mara sisoma awukho fair kuyo yonke lento wena uyibona ngathi right ngiyabona nje uyayihlobisa ubona ngathi right yonke lento no baba ngiyabona ukuthi ayikho right ane kodwa yena le yenzile irong yokuthala lemsebenzini le kulala emsebenzini Thando wetsi kunkile ngona Yesu neke monka ska osi mtu olavas like the way o yetsa ka teng le attitude ya hao no sa sebetsi girl o dula o tla o nlela ka spani o dula o nlela ka everything o ntse the way o yetsa ka teng out of everyone ka kgetha wena ka re wetsi ke ntshomi ya ka ke o plaka ka qeta wena o yetsa nna so ana ubona right wena le yonto hayi ngiyabona ukuthi ke motswetsi wa mtseba boyfriend ya ka go ijwang hona tse o nsile le ngwana le boyfriend wa motseba uthi Mr Jones ba uthunyiwe na ukuthi shoot hayibo baba ngathi nawo ngathi uthi Eddie Salt la kanti inkinga ya ufuna Eddie shukela mhlambe kuzo favor wena no why ngeke phela ngifeva umuntu onenhliziyo embi ko Thando watla wantsha dijo molomong go jwetse wantsha dijo molomong ngwana tse ngwana ka ke all like ke sehlophele ngwana Thando wena o gona o tswa o seng o emsebetsing nna ha ke tswa o seng ha ke na le moto wa gore ke no ke gona o nyantsha ngwana letsolela ka le dula le dry tshwantse ke pandana gore ke bone ke tsa jwang last ne ke hlatswa le washing ya makhelwane ka mo ke zama gore at least ngwana ka a gona o bana le something wena Thando o nketsa so today wena o nketsa so and nka go proud lo ba proud ka ntwe e yentseng o nna o proud lo ba proud le dewe o buang ka teng a go ga ona taba ha ona le taba le nna le sia ngambulala komampela lo ngifakela poison nje le sia la ka o yentseng o be go yetse so ay shem so wena ubona ngathi uthi ungilethela ama camera sisi kunokuthi uze kimi straight ubona ngathi uthi ungilethela ama camera wena unewari yebo izwe lonke lizobona abantu abakhohlakele ngoba ngiyazi khona abantu abakhohlakele la ababukela abafana nawe ukuthi umuntu umfake emsebenzini ejike ubona ngathi yena sengungcwele yini kanti umntana ukutshela uyachazela umngane wakho kakuhle ukuthi umntana sekhaya angilalanga nginomntana omncinci uyayazi nawe isana liyakhala ubusuku bonke enza ukuthi angilethela ama camera ngizobona yiwo wonke lo muntu lo uzobona sithi sithi besifuna ukubona wena ngoba ufuna ukubona isikhohlakala akabo ke le ngobona ha ububoni ke zama confront without the camera le hona nje ha ububoni buhlubu kuba kabo ke le ngobona buka nje mazipho nje buka umntana abantu yena kunjani yini ifufeke uma kunje nawa usicicicwe wena uthi buka yena kanjani and uyena umuntu obekasebenza wena ungasebenzi lo but ngathi nizongiphumela ngathi seningibangela isicefe no singaphuma but kubonakala ukuthi unenhliziyo asingaphuma uphuma vele sesine proof yazi ukukhohlakele izuthini uthi simbangela isicefe simbangela isicefe simbonisa kanti siswami ngibona ndoda no ngeke siswami uthi igama lakho yazi igama lakho nje opposite uthanda unalo ni sengibangela isicefe ngicela ningiphulele no siswami thina sizo yazi besifunani lesifuna ukuthi ifunayo lenhliziyo kwakhona ungabuyela lapho kuwena ngithelele camera yima ngicela ukubuza something siswami lo muntu bewulele more than 10 minutes or bewuthi uthatha nap wavela wathi it was a little nap and ne re se busy lo ba busy that time bengekho busy no sina ebo busy ba hore eng mo gele ke yo camera mara okay mntana sekhaya wena instead of hi chomi to something do something ke mo tshepile ne ke mmele odimo ampe why ungayanga mhlambe angithi ukufaka emsebenzini nawe ubonise chomi ngicela uvuke alebuwa yo ke alebuwa re thabile hey ke alebuwa re thabile ko jareteng hey at least o ntshitse Thando ko
Kyo hona tshele ausi ha ke mo jwetsa nna le disappointed hampi ke kopalile ausi wa last ha ke mo jwetsa a re yena ha mo jwetsa ntho tse o mo jweditse fela gore ke suspended ha o tsebe ke suspendetswe eng kanti ke wena manje bekaphika Uyabona phi? Because siswami lento bengakhathaza angithi wena nathi asipromote guys ukuthi abalala abantu emsebenzini but for the sake of umngane wakho ukuxelela ngithi ukuthi ingane yakhala ubusuku bonke and nawe njengomuntu ophilayo onenyama nomphefumulo negazi kumele uyazi ube nalenhliziyo usiso benayo bekumele ufike umchomi vuka ngingakuncedisa kanjani chomi mhlambe ngingakucelela lapha e-officeini lapho uyabonisa ukuthi ungumuntu nawe yabo ngikucelele mhlambe kwi-manager ukuthi awukho right chomi uhambe uyophumula ekhaya lapho ubuzobonisa ulatshwa a re motho ke satane Usinti- koliki ya rona ha ke qeta ntho re bua ka phone ulatshwa re ke le ke satane o mo bone a kena ka re jone ntho a ra ke o mo bone fela a kena gore nna ke tlisitse motho mara a ithulela nna a re ne ke expectile ntho so Mara siswami I understand ukuthi umntana abantu akasasebenzi ke mtsebe ile chomi yaka dine baby shower le before ke ba pregnant re tsamaya kaofela re le dichomi re le shapo manje utawusitsho bona nje a re mbona re kena a tshithuta teng a re bengisebenza naye Urongo. umona to sebenza ne uyazi ukuthi Hayi, amaphambaza shame, ayadura mina siswami ibisi liyadura and usisi situation yazi kakuhle ukuthi utata akekho ungumuntu wesifazane nawe ngithi unenhliziyo why lento ingakuthathi siswami ukuthi lo muntu is going through a lot and uyazi ukuthi kumele edle before encelisa umntana ngoba uyancelisa and uyazi ukuthi ngeke kuphume next lapha kwibele lakhe xa engabe akatyanga next uyangi-understand wena siswami ukuthi ukhohlakele ongakanani hayibo mothi ngikhohlakele phela elinye igama phela linzima wenzayo uchaza ukuthi lento yenzayo ukukhohlakala ile nhliziyo embi yokwenza into ukuthi uqoshise umuntu emsebenzini wenza into belungaba ngakuthumanga yona ngihambeleni ke no siswami kodwa so awusoli nokusisola ngayo ngicela ningiphumeleni nale gate no so siphumela vele mani ngicela Sizoyiphumela, nihambe kodwa uyazi ukuthi ukhama uyazi ukhama is not a fool yeah it's fine uyayazi leyo ngihambeni. and uNkulunkulu naye khona thando ona tshele o chabetse ukwa lo chabela never lo chabele forever No. letsatsi ya le chabi forever ngwaneso and angithi wena uyixelela ukuthi sisi ngeke sabuyela emsebenzini uzobuyela ke thina sikhona siJozi Bioscope ngoba sisuka la namhlanje angithi wena uhleli la u-off namhlanje ngi-off oh kusasa uma ungena uzothola usisi naye khona e-shiftini usizobona ke le nkohlakala yakho ukuthi izophelelaphi and uzoba happy naye mase ngabuya kushuta uma ngabe wenza into ezwrong cha okay kana ke satana ke tshwanele wena shem ungasasondeli mara wena asambe mama sambe usale kahle nawe sizwe yakho siyayisaba yes hawu yazi abantu bakukhohlakele kodwa Jones la ngaphandle yini yona lento bona akanankinga futhi akanishuthi angathakatha nje lula lo no yazi kade bayasho bese Jones umuntu akakuthakathi ngomuthi kuphela khona abanye abantu abathakatha ngeinhliziyo wena futhi kakhulu lokhu kube fair umuntu umfana emsebenzini uthatha isithombe hayi ayibona my lord ngizokuthola lapha emotweni nosisi ay come on now guys mina ngiyazi lento lena umuntu ukunikeza ukutya wena ukhatha leso sandle esikunikeza ukutya umuntu kuzisa that's why bengisho ngithi guys these days there are few friends abafana nosisi abangani ba these days bazokubizela ubumnandi bazokubizela utshwala bazokubizela yonke leyo nto ngeke ba-few abachoma bazokuthumelela mhlawumbe ilink yomsebenzi omhlawumbe ezekukhulumela ungene emsebenzini njengosisi mase kajika umngane wakhe kwenze lento lena it's not fair guys kodwa into engiyaziyo ukuthi uThixo ngowethu sonke uThixo usithanda sonke naye usisi uzoguqa ngamadolo ethandaze ngoba uyasho ukuthi baba ngicela ubasikelele laba abasenza okubi singazi thina uyangithola and ngiyazi ukuthi uThixo uzophendula konke lokho uNkulunkulu uyazi ukuthi yena uzodila ngako ngendlela kanjani usisi uzozibona ukuthi uzophelelaphi ngoba uThixo akabuthanda ububi thina sifuna ukubisela ububi nobubi kube siyahamba nathi siyokhuluma into embi ngale emsebenzini and guys ngoba siyasho manje sothatha usisi siye le emsebenzini wakhe siyozama ukuthi sikhulume nemanager yakhe ngoba abantu basavulile njengamanje simbonise ukuthi ubhuti omdala siyaxolisa kuko konke lokho asipromote nani babukela lapha emakhaya ngiyazi ukuthi sibukela ngabantu abaninzi siyabukela ngama security siyabukela ngamapolice sibukela ngawo nguwe wonke umuntu ngabodoctor ngabonensi khona omunye umuntu owazi ukuthi makafika emsebenzini ufika ebhekelela iJozi Bioscope ngiyacela lapho ngani zakwethu ukuthi asibambisaneni singabantu abamnyama siyaphilisana ungazitholi wena usuzibona ngathi ungcono ngoba sowuyasebenza ufakwe ngomunye umuntu ngiyacela wena mbukeli lapha emakhaya sizohamba naye ke usisi sizozama ukuthi simxolisele lapho sisho na ku manager ukuthi manager asiyipromote lento lena ukuthi sisi makabuye ezolala emsebenzini kodwa kube iphutha lokuthi bekakhathele ngalendlela bekakhathele ngayo ngiyacela ke mbukele wena lapha emakhaya mangabe unenkinga nawe
nawe ungalibali ukuthi usibhalele josiebioscope.co.za ungalibali nokuthi usifollow ushiye inkundleni zethu zokuxhumana sikhona lapho ku Facebook sikhona ku TikTok we are Josie Bioscope yonke indawo guys ningalibali ukuthi nicofe usubscribe guys ni-share nama videos wethu ukuthi mayingabe kunomuntu onenkinga nawe ubhekane nesituation efana nakasisi awusasebenzi uneminyaka waxoshiswa ngumuntu omsebenzini sofika thina lapho singene ngendlovu yangena sithi ukusolvela le situation ngiyanithanda nonke guys lapha emakhaya now see you guys on the next episode awuthatha